Paul balingit na, Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal. Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal 2 sa balota. Numero 1 magserbisyo, number 2 king balota, ing taong ating pusong mapaglingkod. Yan, ipol balingit, kasawop dereng magaral, deng pengari, deng kabalentamong mga sakit at mga ospital. Ing kailangan ning balenta mo, ing kusyal ating puso para keng sabla. Aling-alina ka magsisisi, pag binoto may konsyal. Paul balingit, Paul balingit na, Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal. Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal 2 sa balota. Politikong ting experiencing kailangan, ning balen ning makabebe. May kapitan, may board member at long term ya. Paul balingit is the best. Ing kailangan ning balenta mo, ing konsyal ating puso para keng sabla. Aling-alina ka magsisisi, pag binoto may konsyal. Paul balingit, Paul balingit na, Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal. Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal 2 sa balota. Konsyal Paul balingit, kasangga mo keng kalusugan at edukasyon. Number 2 king balota, meging kapitan at megatlong terminong board member. Subok tanay king pamaglingkod, isundo king panyulong, iluklok king sangbunyan. Paul balingit, number 2 king balota, tapat at tayasan. Inggamat na lagi yang makapalad para sumawag kay kayo. Serbisyong quality para ka rin kabalenta mo. Nanumaning kay kang kabilyan, makayadyan na kang sopan. Paul balingit, number 2 king balota, kay katayang iyalal para konsehal. Ing kailangan ning balenta mo, ing konsyal ating puso para keng sabla. Aling-alina ka magsisisi, pag binoto may konsyal. Paul balingit, Paul balingit na, Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal. Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal 2 sa balota. Paul balingit na, Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal. Paul balingit na, Paul balingit na para konsehal 2 sa balota.